Fáilte. Sa rang seo, ndéanaim inniucha, exploration, an gothramíocht, balance. Ní amháin physiciúil ach go finiúil, freisin. So not just physically but also energetically. Tina, fire, chun neart, focus agus inspiráid aáil. Isce chun boga, movement. Irúnú, to adapt, agus scuile, to release. Beimid ag imirt le tina agus isce. Bogamid idir iardacht agus éasciocht. Trí thart an rang seo bhualam go néisfá le churp. Cad is gádó. Brúbreise, no ski a legan. So, sola tosamid, let's talk about some key vocabulary that you will need to know in order for this practice to be a smooth one. If you already know all of the vocabulary and you're a skinny legend, you can hop straight to the yoga practice at the timestamp marked here. So, we have anal, breath, agus fiasacht, awareness. Fiasacht lordach, awareness, presence of the present moment. Inhale is inalu, exhale, asanalu. Eganalu godawan, breathing deeply. Shrava, that's flow. Shrava, shrava. Some good brithra that you might need to know, some verbs. Sheana is stretch, cos, twist. Ardig is to lift. Ishlig is to lower. So ardig, ishlig. Fan, stay or hold. Squeal is release. Okay, some body parts. We have an ceann, an aigh, an mwinál, an chluúin, an cool, back, cool. An tucht, your ucht is your chest, ucht. An bollag, an láv, an ilin, an rusta, your wrist. Na meara, your fingers. An chus, your leg. An gluúin, your knee. An routine, your ankle. An tsál is your heel, an tsál. Agus na barachini are your toes, barachini. Agus anish, mátá tú réig, túr reint isca, agus bílam an mata. Le de chuaille dúnta, eyes closed, just their fat cúpla nóméid. Sitting in a cross-legged position, in a hí le cosa, trasna, start to bring attention to your breath. Tosig ag tuairt d'ard don anál. Ag análu is steach, tríd an srón, agus amach, tríd an srón. Is steach, agus amach, tríd an srón. Tuair faoi deara, notice, conas a ordaíonn agus a hidden docht, your chest. Nuair tá tú réig, tuair sús do lámh go chord sa spéir, le chanál dain isteach agus tuairnú siad na lámh le chéile os cord iad crí, agus tú ag análu amach. Oscail de chuaille. Inis, táimid chun casach an taobh clé. We'll take a twist to our left side. Ordig de lámh sa spéir, chuir iad an taobh clé, fan na ann, agus análu isteach sa casach. Breathe into the stretch, breathe into the twist. And now on the other side, déanaimid é sin go máil an taobh eile. Fileráis go dtí siamh neodrach, neutral position.
Sínach, stretch, cos amháin amach an taobh agus gan de chruime chrumach, without curving your spine, tosig ag sínach I dro de varachini. Tóg de chuid ama anseo. Téag níos daine le gach as an áru. Nuair atá tú réach, crinich de grim agus féach chun tosig de varachini. Enjoy the stretch along the back of your leg, buin taitneamh as an sínach, fa chúil de chos. Switching sides, anish ndéanaim an rud chéine an taobh eile. Dús, sínach gan de chrim a crumach, fa cúpla second, without rounding your spine, agus an sin, cos chun féchant de varachini, and then indeed rounding your spine to look at your toes. Fillerash gadi chéad nodrach, with both legs open now, leis an gá chus oscailta, tosig ag sínach chun tosig go máil. Start stretching forward slowly, moving your fingers forward and feeling the stretch in your legs and your lower back. Ag boga do bhéara daig, agus ag mochú an sianta I de chosa, agus I de chrim íochtracht. Fan an seo cóada agus a maithan sé ceart dit. Stay here as long as you like. If at any point this feels too difficult, come into child's pose or to butterfly pose. Má bhíonn sé rómhúr ó rodíon, fil go máil chéamh nodrach, cosa trasna, nó téisteach is sibh an féileáin, butterfly position. Cíbe áit in the bhfuil tú inis, wherever you are now, tá sé díreach mar ba chordit a bheith. It's exactly where you need to be. Téimís isteach sibh an leanamh fanú méid. Lig de ceann titim go dtí an talamh. Let your head fall to the ground. Agus madra suas. Upward dog. Gúlaí sweetness, shoulders relaxed, agus an aig, suas chun na spéirla, with your face looking up to the sky. Agus sibh an leanamh, agus madra suas. Déanamís chéad madra sias don cleachta, sínach álinn do de chúlaí, do chrim, agus de chos. Lean leis an sreabha, continue the flow. Rollig chun tosig go plank, tsaranga don dasana, agus an sin sibh an madra suas. Upward facing dog. Déanamh an sreabha sin arís. Bhrúigh siar isteach sibh an madra sias, rollig chun tosig go plank, tsaranga don dasana, agus madra suas. Agus arís. Aimsigh an Neart istigh on it anseo. Cothig an tinna sin on it. Find the strength within you here. Cultivate that fire. An chéad bhata eile, on the next go, buin trial as cos amháin a ordú. Try to lift one leg go hard sa spéir. Tarsteach plank le cos amháin agus tsaranga don dasna. If you're not ready for this level yet, murda bhfuil tú réag don level sin fós. Tá sé sin carcolóir. Tóg do chuid ama. Más féidir leat. Cuinnig an plank fa cúpla second an seo. Hold the plank. Cuig,
cethair, iontach, dó, a hain. Aras. Agus an seo, in madra suas, twist on each side. Cos gach taobh. Agus má bhíonn sos de dhíart, téigeasteach is sibh an leanamh. Plank chéad de chlé, agus glach an éagsúlacht a éireann dit. Beidir le a chus ord sa spéir, beidir le na gá chusanna le chéile. Take the variation that suits you. Maybe with one leg in the sky, or maybe your two legs together. Plank, chaturanga dandasana, madras suas, agus madras chias. Ndéanaim an taobh eile, aimsigh don Neart an seo. Find your strength. An chothramíocht, the balance. Is féidir leat, you can do this. Plank, chaturanga dandasana, madras suas, agus madras chias. Ordig the chus clé. Raise your left leg, agus tóir chun tosig I idir the lava, and put it between your hands. With stable roots, le bon láidir fuat, anis lunges, suas agus anuas, ag tógáil tinne on it. Tar isteach is sibh an léachra. Come into warrior pose. Agus an sin, sláinnig arás, slide back, isteach sa léach síocánta into peaceful warrior. Ánawa. Cur an gáileamh ar an talamh agus le de ráich, titim the chus clé. Put your two hands on the ground and let your gaze fall to your leg. Aimsigh an sreabha an seo. Find the flow. Chun tosig agus chun siar. Tosig agus chun siar. Forward and back. Má tá sé le steach de chleachtas, is féidir leat de chus cúil a ordú. If it's been your practice, you can begin to lift your back leg. Bug the fhíseáin, move your weight, bug the fhíseáin to the front foot. Agus tarsteach is sibh an léachra a 3, warrior 3. Chothramíocht álinn chun the focus a neartú. A great balance to strengthen your focus. Anis, lig the chus sias. Agus tar isteach is sibh seasamh, a standing position. Sibh na sléibhe, mountain position. We dive down into forward folds, fanamid ann, bheith suas agus tú ag an náliú isteach, agus léim nó chéim arás, jump or step back, I chaturanga dandasana. Madras suas agus madras chias. An a wire fat is léachú. Anis, rachmid an taobh eile. Chus eile sa spéir, agus idir na láimhe between your hands an talamh, agus warrior 3. Ndéanaim lunges, suas agus anuas, agus tú ag an áliú go down deeply. Fanú an sin, agus tar isteach is sibh an léachra, warrior pose, sin tusa. Anis sláinnig arás go dtí peaceful warrior, léach síocánta, and we'll come forward, más féidir leat, an seo, you can take a bind. Anis tá sé seo an a jackar. Mar sin, mar a bhfuil tú an ann é a dhéanamh inniuh, if you're not able to do today,
ná bí bortha, gan stras. Tar arás chuig an clachtas seo arís, come back to this same practice again, agus roig leat. You'll manage. Tar éis an shraba, tómíd an chos cúil agus cunimíd ar fan ó méid. Bogamís ar méchan chun tosig, we move our weight forward, agus filmís ar gothra míocht, our balance. Faig an Neart an seo, aimsig an Neart. Thursdag is sibh an sléithe, mountain pose. We dive down into forward fold, fanamid ann, bheith suas agus tú ag an náliú isteach, agus léim nó chéim ais, jump or step back I chataranga an dasana. Nis rain Sheena, taobh, na lava, na gúli agus an drumlach, the spine. Some good stretches for your hands, shoulders and spine. Tag an love awan suas, agus an sin tríad an love ella. Find the flow. Buin taitneamh as an flow, buin taitneamh as an shraba. Is ishkahu. Is chinahu. Agus arás arís go dtí sibh an leanamh. Tóg sos beag an seo. Agus nuair tá tú réag, madra sios. Jump to the top of the mat. Oscail de chos. Agus rachamíd go dtí crow pose. This is our last balance of the practice. Seo ar gothramíocht déarnach sa clachtas. Mar sin túir seans de. Give it a go. Má sé seo de cheadúir, if it's your first time, glach go máil é. Take it easy. Ar de cosaháin suas agus an sin an ceann eile. Immer leis an gothramíocht. Play with the balance. One foot and then the other. Ítach. Filmí sé ar squash yoga, ar fanú méid, agus lig de ráise an crí, your heart rate titim. And while we're here, agus muid an seo, cúpla síne gúli eile, some more shoulder stretches. Agus rachamíd go sibh an sléimhe. And we're going to come down into forward fold again. Ndéanaim on forward fold arís, ach an uair seo, fanamíd ann. Má féidir leat de routine a bhaint an seo, ítach. Má féidir leat de bharachine, ítach. Má féidir leat de láva a chuir faoi de chosa, ítach. Ó cíba ás a bhfuil tú inis, is é sin go dtíorach an ás a gachach tú a bheith. Wherever you are right now is exactly where you need to be. Ndéanaim an shraba déarnach don clachta, the last flow of the practice. Agus rachamíd go dtí sibh an bád. And nish, ndéanaim beagán tina chun teasachar ar an lilin shavasana. We're going to build up some fire to keep us warm during the shavasana, which is coming. Bád go cuardach, boat to canoe. Leanarts, don't give up. Tossing in Neart, nuair déanann tú bhlod a chill tú nach bhéad fá. So strength begins when you do something you thought you couldn't. Tá tú in ann é seo a dhéanamh. Aber ítach. Na cúpla déarnach. Agus squeal, release, relax. Anna. Thursdag is sibh na chuine, candle pose, agus cuineáil do ghuirim or sa spare. Keeping your back high in the sky.
mar earn sé do chlochta, if it's within your practice. Lig the chosa titim. Let your legs fall, dash go humlán, completely. Seo sibh an plow pose. Cuinig an áliú a dhéanamh. Don't forget to breathe. Mochig. Feel. Bí goirda, smile. Turstach sibh an leanamh sunna. Happy baby. An áliú. Mochig. Goirda, smile. Is duine iontachu agus bechordit a bheith brodúil as an obair a rinne tú aniuh. Anis, scuilachas na síos go máil agus tuirseach I sibh. Cí omláin. Lig dit fé dul go down sa tí seo. Let yourself go deep into this relaxation, deep into this stillness. Sweenig an tinna agus an tishka on it. We're thinking about the fire and the water inside of you. Tinna na mishnig of courage, ishka on sweetness of calm. Neart agus Solúbthacht, with strength and flexibility, tá saoirse a gcuin. We have freedom. Gach an áliú isteach, líontar tú le fuinneamh. Gach an áliú amach, scuil isteach sa sweetness. Balance is knowing when to engage and when to let go. Is cothraíocht a bheith an eolas caitheann le gníomhú agus caitheann le ligint dó. Caitheann le gníomhú agus caitheann le ligint dul. Nuair tá tú réig chun sibh na fágáil, bog do bharachini, do bhéra, do láva agus do chosa. Sínach go máil, cosúla dinne ag éirí, stretch slowly like someone waking up. Agus tarsteach lom, ais ríis, is sibh tosig. We'll come back to our starting position. Dúnamid an clochta mar thosaíomar. We'll close the practice as we started. Le cúpla an all down with some deep breaths isteach agus amach. Líon ar scovóga. Fill our lungs le fuinneamh, úr agus grá. Agus scuil amach gach stras agus imní, all stress and worry, let it go. An all déarnach, down isteach agus cuir the lava ar the chrí. Namaste. Garmachgat.